Turistički radio katalog. Ja bih na prvom mjestu preporučila panoramsku rutu, dormitorski prsten. Tradicionalni način života u ovoj oblasti je nešto što želimo da podijelimo sa drugima. Nakon dobijanja ove licence nadam se da ću se baviti turizmom. Mislim da ću biti jako dobar vodič i animator prije svega. Kada god odlučite da posjetite Žablja, priroda vas neće ostaviti ravnodušni. Ovaj projekat je podržan iz Fonda Agencije za elektronske medije za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija. Još jednom dobroveče i dobrodošli u emisiju Turistički radio katalog. Sigurno da ste u prethodnim emisijama i primijetili koliko puta sam pomenuo jednu profesiju koja onako je i tekako bitna za turizam. A eto, ja mislio sam da u Podgorici ili da i bukvalno nema ili da ima vrlo malo turističkih vodiča koji govore o samom gradu. Sigurno da uz pomoć mojih prijatelja koji rade u turizmu vrlo brzo su me demantovali i dali su mi kontakt čovjeka koji radi kao turistički vodič u Podgorici. Veliko mi je zadovoljstvo i mogu reći na neki način čast da upoznam nekog koji predstavlja Podgoricu ljudima koji dolaze sa strane. Dušan Drakić, turistički vodič, i sigurno da, evo, možda će sva ova priča razbiti i misli onih koji su do sad smatrali da takve profesije u Podgorici nema. Prvo, hvala na pozivu i drago mi je da sam ovdje baš u ovom studiju koji je povezan sa Podgoricom, makar ako ništa drugo po tom nazivu Titograd, koji je dugo Podgorica nosila. I da kažem, da, s obzirom da ljudi dosta ne znaju i da nisu upoznati, ne vjerovatno njihovom krivicom, nego time što možda i mi se ne promovišemo toliko i nisu naša ciljna grupa domaći turisti i lokalno stanovništvo. Turističkih vodiča u Podgorici ima jedan onako lijep, značajan broj. Čak smo prije par godina imali posebnu specijalizaciju za teritoriju Podgorice, koja je negdje rađena od strane turističke organizacije Podgorica i u saradnji sa još nekim institucijama, i tu smo dosta dobili kvalitetnih i značajnih informacija o samom gradu, načinu vođenja, kreirali neke nove rute i kurs je, ja mislim, završilo nekih 20-ak polaznika. Tako da postoji i možda, eto, ako se obrati malo pažnje sad u posljednje vrijeme, često ćete sresti grupe kako na određenim rutama obilaze uz pratnju turističkog vodiča. Sad, šta zapravo za Podgoricu treba znati iz ugla turističkog vodiča i koliko je Podgorica značajna, interesantna turistima i kako Podgoricu uopšte voditi? To je također jedan od izazova. Kada govorimo o nekim drugim gradovima koji su dosta kulturno-istorijski očuvani, kao što je Kotor, kao što je Bar, kao što je Cetinje, kao što je Budva, Herceg Novi, tu jednostavno uz pomoć kulturno-istorijskih objekata nemamo poteškoća, imamo jasne rute, znamo tačno šta se vodi i tako dalje. Podgorica je specifična iz razloga što Podgorica nema tu zaostavštinu, iz objektivnih razloga, jer je bila razrušena potpunosti u Drugom svjetskom ratu i nemamo puno sačuvanog urbanog kulturno-istorijskog centra. Postoji naravno fragmenti, o tome ćemo kasnije, i onda je Podgoricu samim tim mnogo teže voditi. Mi je pokušavamo graditi i kroz neku priču i prizmu stanovništva i načina života i humora i nekih određenih događaja koji su obilježili sam grad, i to naravno morate biti dobar pripovjedač da bi mogli biti interesantni turistima, jer složit ćete se, Podgorica nije najinteresantnija turistička destinacija u Crnoj Gori. Evo, sigurno, ja sam upravo htio ovako uz vašu uvodnu riječ da postavim jedno pitanje koje sigurno se logično nameće. Da bi neko postao vodič u Podgorici, sigurno je da mora biti dobar pripovjedač. To smo naravno svi koji smo putovali uvijek nekako odvajali vodiča, oni koji su nekako bili zanimljivi, oni koji možda malo manje su zanimljivi, oni koji umiju na neki način i kroz šalu da ispričaju neke vrlo zanimljive priče, pa da naprave neku interakciju
situaciju da malo vuku i one koji su tu sa njima u priču. Sad, sigurno da mora se poznavati jezik ili jezici, mora se poznavati dobro i kultura, istorija, sve je to nekako dio i preduslov da se bude turistički vodič. Vi ste sigurno putovali van Crne Gore i gledali prije nego što ste postali vodiče i sigurno da ste možda i tu poželjeli da, znajući možda i neke svoje predispozicije, da to možda prenesete i da budete i vi to, ovako da kažem, kao profesionalno. Ja ću reći iz ugla čisto da upoznamo naše slušaoce šta je potrebno da bi postali turistički vodič u tom tehničkom smislu. Svi vodiči u Crnoj Gori, lokalni turistički vodiči, su licencirani vodiči. To znači da imaju licencu da vode na teritoriji Crne Gore, bez ograničenja. Znači, to nije kao u nekim drugim državama se specijalizuju za gradove, regije, u Hrvatskoj za županije. U Crnoj Gori, s obzirom da je teritorijalno sama mala, i mi se specijalizujemo za čitavu teritoriju Crne Gore. Potrebno je završiti kurs ili obuku kod neke od licenciranih ustanova koje organizuju sam ispit ili direktno pristupiti ispitu. S obzirom da je moj susret sa turizmom dosta davno počeo, ja sam inače bio student Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, tada spletom okolnosti nisam završio kurs za turističkog vodiča, nego me profesija odvela malo na drugu stranu, bio sam u prosvjeti, još uvijek sam, kao nastavnik turističke grupe predmeta i sve to malo po malo, interakcija, pripovijedanje, priča me zainteresovalo u određenom vremenskom periodu da se posveti malo i jednoj dodatnoj profesiji, a to je profesiji turističkog vodiča. Tada kada smo mi položili 2017. godine i kada smo licencirani, mi smo, grupa naših drugara je vodila uglavnom na engleskom jeziku. Mada, kažem, znači za profesiju turističkog vodiča, osim ovog zvaničnog dijela koji se tiče licence i znanja jezika, nekog od stranih jezika, ne strogo vezano, ja sam sad rekao iz mog ugla, engleskog jezika, naravno tu su vodiči i na ruskom, i na francuskom, i na njemačkom, imamo ih čak i na hebrejskom, i na turskom, i na arapskom, znači imamo vodiča malte ne na skoro svim jezicima sa tržišta koji turisti dolaze. Sad, osim tog dijela, naravno, može se ispit položiti. Puno, mi imamo, ja ne znam tačan broj, ali preko 1500 licenciranih vodiča. Nisu svi aktivni, naravno. Zašto nisu aktivni? Jer neko položi to kao dodatnu neku aktivnost, želi da vidi da li je u redu, da li može da radi, neko se ne snađe, nekome je teško rad sa ljudima. I tako, razni su izazovi. Što se same profesije i nekih, da kažem, vještina tiče, ja mislim da su tu najbitnije socijalna inteligencija, komunikativnost, odnos sa ljudima, briga o gostu i naravno da znate, naravno ne može se, znanje i konstantno investiranje u svoje znanje. Zašto? Jer vi ćete da vodite 10 puta jednu te istu destinaciju. Ako makar ja to praktikujem, ne znam sad za ostale kolege, ja praktikujem da uvijek prije svake ture pročitam nešto novo o toj destinaciji. Da vidim, na primjer, makar jedna informacija da mi osvježi turu. I na taj način držite i sebe onako dosta u formi i naravno prisjećate se onih stvari koje možda nekada malo zaboravite, jer sama profesija nije tako jednostavno. Ono kao što se čini, ajde, to je samo neko drži znak, tu malo nas provede, ispriča nam par šala i tako dalje. Ne, zaista, jer imate različite heterogene grupe turista, neko traži, mislim, dešavao mi se da imam profesora biologije koji je zainteresovan za floru i faunu Crne Gore. Pa vi morate onda i tu da se prilagođavate i da znate nešto i o tome, pa vam se dešava da imate nekoga koji je došao sa Oxforda, pa hoće da zna više o istoriji ovog prostora i tako dalje i tako dalje. Znači, dosta je heterogeno. Dobro, sigurno da, eto, sad već ovako nakon ovih nekih uvodnih riječi i razjašnjavanja o samoj profesiji, o bitnim detaljima za tu profesiju, sigurno da svakog našeg slušalca interesuje kako
i odakle počinje ta neka, ajde, pješačka tura ili šta se to obilazi kada dođu turisti u Podgoricu, jer eto, i sami ste rekli nekako Podgorica toliko možda nije interesantna za obilazak, ali vjerovatno, eto, imamo nešto malo i modernije arhitekture, nešto malo i dijela stare varoši sačuvane i vjerovatno su to taj potez, a vi ćete Duklja i možda ta okolina šira uža, vi ćete mi sad malo, eto, detaljno objasniti kako se kreće, recimo kad dođe, evo sad, recimo došla jedna tura Kineza u Podgoricu i mi sad objašnjavamo nešto o Podgorici. Pa evo ja ću proći tu standardnu rutu, a usput ću pomenuti šta još sve ima i šta se može još odraditi i koje su to neke, da kažem, alternativne rute koje mi nudimo. Standardna pješačka tura u Podgorici traje otprilike 2 sata. Kreće od Stare Varoši, ispred Sahat Kule, sastanak grupe. Evo da uzmemo tu, našli smo se sastanak grupe. Naravno, prije nego što krenete da objašnjavate o samim objektima i ruti, morate da upoznate ljude šta je Podgorica. Da je Podgorica trajna naseobina, koja je postojala ovdje ne od juče, ne od danas, nego koja je postojala od 4. vijeka u etničkom smislu, tom kad možemo da pratimo organizacije 4. vijeku prije nove ere, to je period od 2400 godina. Znači da je Ilirska država postojala, da je obuhvatala teritoriju Podgorice, da o tome postoje materijalni ostaci na Medunu, da su zatim došli Rimljani, pa da su posle Rimljana desilo se naseljavanje Slovena, pa onda jedan mračni period u kojem nemamo puno dokumenata između 9. i 15. vijeka, pa onda otomanski period gdje je sagrađeno i onda, naravno, kada pominjete već otomanski period, kažete da ćete sada da prođete kroz tu urbanu cijelinu Stare Varoši koja je direktna zaostavština otomanskog perioda na ovom prostoru. I naravno 1878. godina, oslobađanje Podgorice, zvanično priznanje na Berlinskom kongresu, građenje Mirkove Varoši koju ćete kasnije i obići i moderni period, ne smijemo zaboraviti Titograd, kad se Podgorica zapravo i razvila kao grad, kada se razvilo u punom kapacitetu, kada se naselila, kada je broj stanovnika se uvećao, tako dalje, i 2006. pa do danas, kada Podgorica postaje modern evropski grad i, naravno, glavni grad Crne Gore. To morate prosto da bih shvatili perspektivu svega onoga kroz što će da prođu, morate im dati to. Jer onako da krenete sad, ovo je Sahat Kula i to je to, pa sad idemo do sljedećeg objekta, prosto je potrebno da ih uvedete u prostor i vrijeme. Kako se sve dešavalo i kako to sad izgleda. I naravno onda kreće priča o objektima. Tipa za Sahat Kulu veže se ta interesantna priča šta je Sahat Kula sve predstavljala, odakle je donešen sat, ljubav između Feride, ćerke Bećirbega Osmanagića i Ilije Rejčkovića, od poručnika crnogorske vojske, posle, u vrijeme kada je to bilo zabranjeno, i tako dalje, pa ta neka interesantna, tragična priča o sudbini Bećirbega Osmanagića, na čijem trgu stojite. Sve to predstavlja jednu lijepu priču, uvodnu. Nakon Sahat Kule obično krećemo ka galeriji Rista Stijovića. Sad imamo taj dodatni efekat koji nam daje kvalitet plus u Staroj Varoši, a to je da je kuća renovirana, da postoji unutra stalna postavka i da je maltene u svakom vremenskom periodu lako posjetiti. U galeriji Risto Stijović kreće priča o životu u Staroj Varoši, o jednom dječaku koji je rođen tu i koji je uspio da se vine maltene do svjetskih visina u tom umjetničkom smislu. Govori se o tome gdje se sve čuvaju njegove skulpture i tako dalje i nastavlja se dalje ka Skender-Čauševoj ili Starodoganjskoj ili Lukačevića džamiji. Tu možemo da pričamo o periodu osmanske vladavine, kako su se gradili sakralni objekti, šta su oni predstavljali u to vrijeme, a naravno preko puta krasi jedan zid, onako jedna lijepa predstavka Ksenije Cicvarić na muralu sa stihovima koji se direktno vežu za Staru Varoš, Džar mi džan naviganj, bez zašikovanja, Milica jedna u majke. Sad i tu je izazov kako vi objasniti
turistima šta znače stihovi Džarmi Džan na Viganj bez zašikovanja. Objasniti gdje se nalazila ulica Džan, a gdje se nalazila ulica Viganj. Kako je ona iz ulice Džan krenula na Viganj, ali kako je bila jedna u majke da nije smjela da ašikuje. Sad i taj termin ašikovati treba objasniti, prevesti, objasniti turcizme na ovim prostorima i tako dalje i tako dalje. Sve to ima i negdje mi praktikujemo da tih par stihova onako na telefonu pustimo i da se oni čuju onako uz taj mural. Nastavljamo dolje ka Depodogen tvrđavi, otomanskom utvrđenju iz 15. vijeka i sastavcima. Ja strašno mrzim kad ljudi kažu idemo na skaline. Jer to nisu skaline, nisu nikad bile skaline, uvijek su bili sastavci. Taj moderni naziv koji je negdje, zbog onog stepeništa vjerovatno prihvaćen, meni nekako ne prija, baš nikako i pokušavam čak i turistima da objasnim taj dio. Evo samo izvinjam se kad smo kod tog dijela, evo ja ću reći u dijelu pored Sekad kule još jedan lijep detalj, sigurno i vi za to znate, je suvenirnica, galerija koja se zove Kalderma i to je jako sad lijepo za posjetiti, siguran sam da će i to biti uvršteno kao uz prolaz sa turistima u tom dijelu, ali primijetio sam da sad tvrđava o kojoj govorite da se dosta nekih zidova otkrilo, kad kažem otkrilo da je dosta ih je bilo i zatrpano zemljom i onako prepušteno vremenu i da sad vjerovatno se pokušava dovesti to utvrđenje u malo bolje stanje upravo zbog turističke ponude. Pa taj dio je, mi konceptualno znamo kako je ono izgledalo, zato što ima jedna fotografija s kraja 19. vijeka, mislim da je jedan češki putopisac napravio, nemojte mi sad vjerovati 100%, jasno. S druge strane rijeke Morača. I odatle on to sve, sad, ona je bila oktagonalnog oblika, bila je jako, jako velika. I negdje početkom 20. vijeka, pošto je ispod bilo skladište baruta, desila se ogromna eksplozija koja je razorila tu tvrđavu. I od tada ona više nije tretirana. Skoro su podnijete inicijativa. Naravno, ja ne volim da ulazim u stvari koje ne znam u smislu zakonske, ko je nadležan, ko nije. Mi nemamo čak ni arheološki institut da bi mogli to pitanje da pokrećemo, nemamo čak ni fakultet ili univerzitet za arheologiju i mi prosto smo tu u nedostatku. Naravno da bi je trebalo konzervirati, ako je moguće rekonstruisati, to govorim opet iz ugla jer znam koliko je komplikovano kada se jedno zaštićeno kulturno dobro treba tretirati u bilo kojem smislu promjene. Da tu treba hiljade i hiljade dozvola i da treba prosto voditi računa da to bude s aspekta struke onako, a ne sad da sagradimo neku novu tvrđavu tu. Ono što je definitivno jeste da tu dilemu isto razjasnimo. Tu nema ostataka starijih elemenata. Znači, ako se ta priča o Nemanjiće gradu provlačila dugo, on je moguće da je postojao. Sad, ja tu ne mogu da isključim historiografiju u kojem smislu. Mi iz jednog dokumenta koji je žitije, to nije zvanični istorijski dokument, to je književni dokument, saznajemo da je Stefan Nemanja rođen na obali Ribnice. Međutim, arheološki, mi nemamo jedan jedini dokaz, znači to mogu svi arheolozi da potvrde, jer sam baš upravo tragajući za tim informacijama obavljao razgovore s njim, nemamo nijedan jedini dokaz da je to utvrđenje starije od 15. vijeka. Tačnije 1472. čini mi se ili 75. kada je sagrađena tvrđava. Od tada, pa sve do 1878. to je bilo otomansko utvrđenje. Posle su Crnogorci, kada je oslobođena Podgorica, oni su zidove prvo razrušili, zato što utvrđeni grad, htjeli mi da se složimo s tim ili ne, Stara Varoš je, nažalost, bila vojno utvrđenje, nije imala vazdušnu kanalizaciju.
nije bio grad koji je bio u urbanističkom smislu tretiran za život, nego za stacioniranje vojske. I zbog toga su ogromne promjene kasnije desile se u arhitekturi Stare Varoši, jer su prosto ljudi željeli komforniji život. A s obzirom da je u Drugom svjetskom ratu dosta stradala, a komunizam je nije tretirao, socijalistička arhitektura, ajde da kažem tako, je nije tretirala kao posebno interesantnu i kao posebno interesantan i kulturno-istorijski spomenik koji bi trebalo sačuvati po svaku cijenu, kao što je to slučaj bio u Sarajevu sa Baš čaršijom, jel? I onda imamo to što imamo. Ali, naravno, to nam ne umanjuje nikakav značaj samog tog prostora. I kada se spustimo do sastavaka, vidimo još jednu stvar, to je hotel Podgorica. To je također jedan od objekata koji je socijalističke arhitekture meni najdraži, a mislim da u nekom i smislu kvaliteta same arhitekture tog vremena i dizajna i čak estetike pripada jednom od najljepših objekata u Podgorici. Na kraju krajeva sama priča o Svetlani Kani Radović govori sve, znači ne moramo mi da govorimo, nego govore njena djela, njene nagrade, njeno obrazovanje i mislim da joj se, iako vidim sad posljednjih godina ima dosta inicijativa da se promoviše ona kao neko ko je zaista obilježio ovaj prostor, mislim da se nismo na adekvatan način odužili samim tim što smo samo dali naziv te kratke ulice koja vodi do hotela Podgorice. I naravno kasnije mjesto gdje se sastaju dvije rijeke, Ribnica i Morača. Meni isto najdraže mjesto u Podgorici, mjesto koje je možda onako malo i zapostavljeno, nepravedno i koje bi trebalo nekako, makar kroz neke kulturno-istorijske manifestacije i kulturna dešavanja oživjeti. Zaista je bilo je jedan izvjesni period onako kada se postojao kao neki otvoreni šank koji nije narušio ničim izgled sastavaka, niti bilo sem što je držao urednim taj dio, što je pravio neke kulturne manifestacije i tu sam potpuno saglasan sa vama. Postoje također neki stari dokumenti gdje se baš od onom dijelu sastavaka pa na tamo vide mnogo nekih mlinova i tome slično. To je sigurno sve nešto dio neke istorijske priče, odatle sigurno ima još mnogo toga da se ispriča ljudima koji dođu. Čitava Ribnica je bila maltene okružena tim mlinovima, uzduž čitave, bila je mnogo dublja, voda je bila mnogo veća. U nekim podacima nalazimo da su cikotići skakali sa topola koje su tamo prema Karveru u Ribnicu. Danas je to nemoguće, ali ako to imate negdje kao priču, znači da je Ribnica bila značajno već. O tome na kraju krajeva ne morate biti ekspert, govori korito rijeke, koje je danas značajno veće nego što je sam tok. Šta je uticalo na tok, to zaista ne znam, pretpostavljam i urbanizam i promjena korita i tako dalje, možda i neka devastacija na određenom prostoru. Ono što ja smatram da je jako bitno, vratiti kulturu gradu kroz kulturna dešavanja, a gdje ćete nađete bolja mjesta osim kulturno-istorijskih spomenika. Sastavci su za to idealna pozicija. Posebno su idealna pozicija u ljetnim večernjim mjesecima. Da se spustite do rijeke. I ono što negdje je, da kažem, obaveza, ne mogu reći obaveza, jer ako neko ne osjeća to kao obavezu, ne mogu, jeste da držimo i mi svoj grad urednim. A ne ako pođemo da popijemo par pića na obali, da bacimo to u rijeku ili ostavimo tu i tako dalje. Znači, bez obzira da li, na primjer, tamo postoji kanta, sad izgovor uvijek možete da nađete, tamo nema kante za smeće. Da, ali donijeli ste kesu sa sobom, pa kupite smeće i odnesete tamo gdje ima. Tako da se ja tu ne bih složio da uvijek treba da tražimo krivca u drugima, nego samo čisto da držimo i mi malo do ekologije, s obzirom da smo ustavno ekološka država i puna su nam usta ekologije, onda ako je već to tako, hajde da pokušamo i mi da damo neki svoj značajni doprinos tome.
Eto, sigurno da, eto, i takva mjesta, rekli ste i dolazak i do Skalina, sigurno da ima i priča u onom dijelu gdje je Turska banja, Karver, i tamo su ostaci nekih plinova koji još uvijek zidovi koji stoje, ali eto, ajde da krenemo, što kažu, u našu šetnju dalje Podgoricom i da čujemo gdje to turisti i šta to turistima još prezentujete u našem gradu. Ono što nam je sad dalo također jedan odličan kvalitet plus jeste da ne moramo sad da se penjemo gore do grada, novog grada, Mirkovog grada, Mirkove varoši, Nove varoši, nazovite kako god hoćete, sve su to nazivi koji su bili tu prisutni, nego jednostavno šetalište, novi, i to je nešto što je trebalo Podgorici. Šetalište, evo, makar ja sam proveo do sad nekih 10 tura, svako je oduševljen. Prvo, šta je oduševljenje? Oduševljenje rijekom, jer mi možda lokalci ne smatramo Moraču prečistom rijekom, posebno ne u dijelu Podgorice, jel? Ali ako vam neko dođe iz inostranstva, na primjer Holanđani, pa kažu vi ne smatrate ovo čistom rijekom, pa dođite do Amstela da vidite kako izgleda Amstel, ili Rimljani dođite do Tibera i tako dalje. Nema mnogo gradova na svijetu koji imaju tako čistu, možemo se služiti, sad kažem, neko je smatra, neko ne smatra, ali nema puno gradova sa takvom bistrom vodom, jest. Jer to je planinska rijeka, prolazi kroz grad, nije pretjerano zagađena, naravno vi imate određeno tretiranje otpadnih voda koje se dešava, ali kažem u određenim tokovima, posebno gornjim tokovima, tamo onim plažama koji prema Momišićima i dalje prema ušću Zete i Morače, zaista je odlično. Evo ja se stalno sa djecom kupam tamo, tako da ne vidim nikakav problem. Pa eto one fotografije plaže Galeb iz nekih starih vremena, zaista onako da čovjek se zapita je li to montaža ili je to zaista tako bilo na toj obali toliko u to vrijeme, bukvalno Morača je naše more. Mi smo imali jednu akciju kao radio i pozivali smo ljude, Morača je naše more, i ljudi su s oduševljenjem prihvatili tu ideju da ove vrele dane Podgorica od uvijek bila, nije Podgorica od juče 39-40 stepeni, uvijek je bilo vrelo u Podgorici i zna se da nema ništa ljepše u tim vrelim danima nego naći neku hladovinu ispod pećina, a imati da se čovjek, ono što kaže, malo okupa u Morači, tako izuzetno hladna voda, ali opet ono prija. Pa nije bilo ni klima uređaja, pa su preživljavali. 40, kažu sada je 47. ili 8. sad bio najtopliji dan, pa sad opet, što znači da je i prije 50 godina i 60 godina bilo toplo u Podgorici. Pročitah negdje interesantno, ima sad neka grupa tamo koja podgoričke, čini mi se, legende ili tako nešto ima, kaže, nekad su se, kaže, zamotavali u mokro ćebe i u mokar čašav i, kaže, spavali ispod kreveta od loza. Sad, to je neke navike i kulture nismo, nažalost, dovoljno njegovali, ali dobro, ima i dijelom toga da je Podgorica grad koji se konstantno mijenja sa svojom populacijom, da nisu svi odrasli u Podgorici, da nisu svi to odmah ne prihvataju kao dio sopstvene tradicije, kulture i tako dalje, ali mislim da makar neko ko sebe smatra Podgoričaninom i ko je tu rođen i ko je možda tu par generacija, trebao bi da upražnjava makar jednom nedjeljno tu kulturu, da djecu izvede do Morače. Meni nema ništa draže nego kad djeca tamo pođu i igraju se i bacaju ono kamenje u rijeku i tako da. Pa ne, pa kažem, sigurno da je to i plaže, pomenuli smo Ušće, Zete i Morače, ali i na Zeti, to je malo ne blizu odmah, 3 minute od centra Rogamske plaže, 2-3 imaju jako lijepe, čak ova jedna koja je jako sad sređena, ima i parking i dolje mjesta i predviđeno gdje se roštilja i bukvalno izvori gdje se hlade, piće, sve ono, nekako priroda dala da bude tu za nas. Sad, kažem, to je sve nekako na putu za Duklju. Da li te ture, kad kažem pješačka tura, da li ona podrazumijeva i odlazak do Duklje i se tamo, pretpostavljam, ide nekim prevozom? Pa s obzirom na temperature u Podgorici, obično praktikujemo kada radimo kombinovanu panoramsku i pješačku da se do Duklje pođe automobilom ili nekim drugim prevoznim sredstvom. Ono što može da se odradi,
ali to naravno nije preporučljivo u ljetnim mjesecima, to radimo u proljećnim i jesenjim mjesecima, a to je da imamo pješačku transverzalu do Duklje. Krećemo od Gorice, ispred crkve Svetog Đorđe, idemo preko Malog brda i spuštamo se do Duklje. To je onako jedna lijepa, mislim da je oko 45 minuta, možda do sat, lijepa pješačka tura, uopšte nije puno zahtjevna i to je čak i turistička organizacija uvela u svoj zvanični program. I mi to kao vodiči isto dosta promovišemo i pokušamo, ali naravno, kažemo se, do određenih klimatskih uslova. Sad nije jednostavno voditi Podgoricu. Mi volimo najviše kad se to dešava rano ujutro ili u popodnevnim časovima. Evo, sigurno pomenuli smo Duklje, nekako to je stvarno biser na neki način, ali možda i nije valorizovan u smislu ni posjetama, ni održavanjem prije svega tog prostora. Nekako još iz tog vremena, mene malo to teško da kažem, mi se svi sjećamo i nostalgičari smo za tom SFRJ. Nekako je možda bio taj promašaj, ta pruga po sredini tog lokaliteta, nekako je ostalo je da se to nikada nije do kraja istražilo i nikada do kraja, što se kaže, taj lokalitet doveo do onoga da što mogli gledati, recimo, i da shvate ljudi kolika je zapravo bila Duklja. Pa eto, sam podatak da je brojila 10.000 stanovnika u tom periodu je stvarno impozantan, da je bila centar jedne provincije, Prevalis, ili Prevalitane, kako god hoćete. Ono što ste i sami rekli, nažalost, koliko god da sam i ja negdje, iako nisam puno živio u tom periodu, jugonostalgičan i mislim da je to možda i najbolji period koji je mogla Podgorica da iskusi u svom razvoju. Postojali su naravno greške kao i svugdje. Jedna od tih grešaka je ta pruga koja je definitivno zapečatila sudbinu Duklje u arheološkom smislu. Međutim, makar taj dio koji je očuvan, onaj dio koji se tiče oko foruma, on se mora bolje tretirati. S obzirom da i sam putujem i da imam priliku da vidim kako se to radi u malo većim turističkim centrima. Pa tu odmah ide infrastruktura. Vi morate da imate infrastrukturu. Tu mora da postoji suvenirnica, mora da postoji restoran, mora da postoji vinarija, mora da postoji klaster turističkih usluga. Ono što smo negdje pričali i pokušavali nekako i da dopremo do ovih, izvinjavam se, do ovih nekih institucija, a to je da napravimo klaster, jer Duklja ima priču hrana, piće, kulturno-istorijski objekat, proizvodnja vina. Imate 3 vinarije u okolini Duklje, morate da napravite neki tradicionalni restoran tu takođe, koji će da nudi, ne znam, kozji sir, na primjer, tamo se još u vremenu, mislim da je da li Tit Livije ili neko od tih historičara pominje dokleatski sir, kozji sir, kao izuzetno kvalitetan. Znači, ako se to moglo tada pominjati, sve to mora da prati priču, ali mora tamo da stoji znak, ovo je dokleatski sir, koji potiče iz vremena rimskog perioda. Tako je, mora znati neka priča. Pa nije sve mrtvo kamenje. Znači, nije sve. To treba mašinerija da bude koja će da stvori tu suvenirnicu. Čak je postojala jedna profesorica mi je sa našeg arheološkog instituta rekla da je čak svoje vremeno pokrenula projekat da studenti likovne akademije prave replike nakita i artefakata arheoloških koji su pronađeni od Duklje. To je sjajan ideja, ali recimo eto, u samoj blizini imamo brdo Trijebač sa predivnim Vidikovcem gdje bi taj restoran o kome pričate, to bi bilo... Sve to treba da bude klaster. Znači, a odmah sa lijeve strane jedna vinarija, s druge strane druga, ispod brda sama treća. Dakle, to je zapravo možda rješenje da malo i grad i država se uključe upravo da na neki način pojačamo kao turistička zemlja i destinacija neke stvari zaista ozbiljno da priđemo i da napravimo da ima smisla kad neko dođe, da nije što kažete samo mrtvo kamenje. Da, grad, država i pojedinac. To je, znači, i to mora da bude država, grad i pojedinac, ajmo da tako hronološki dostavimo. To mora da bude sinhronizovano. Ako, na primjer, ja kažem, vaša promocija
ovog dijela, mora da se tiče tog i tog, pratit ćete naše upute, ne zbog toga što mi hoćemo da vam odmognemo kao država, nego upravo da vam pomognemo da napravimo zajedničku turističku ponudu. Ono što nama fali jeste te međusobne saradnje. Nažalost, taj neki moment sam prepoznao na mnogo mjesta, sujete, vjerovatno kompleksa malih sredina i tako dalje. Umjesto da se udružite i radite zajedno, vi sebe smatrate konkurencijom. Ono što ja smatram kao turistički radnik, da u turizmu ne postoji konkurencija. U turizmu postoji samo zdrava saradnja, jer danas ja neću moći da primim 50 ljudi. Gdje ću da ih pošaljem? Pa poslaću ih kod tebe. Pa ćeš ti primiti 20, ja 20, on 10 i svi ćemo biti zadovoljni. I to je upravo srž onoga što bi turizam trebao da predstavlja. Mislim, sad govoriti o nekom razvoju turizma, turisti čekaju na granici sa Hrvatskom kad dolaze iz Dubrovnika u Kotor po 2,5 sata, rade jednodnevni izlet. To ne ide jedno s drugim. Ne, pa evo sigurno da kažem, Podgorica, eto u tom dijelu Stare Varoš, sigurno još jedan objekat je malo ovako neizbježan, da ga ne spomenemo, a sigurno ima svoju priču, a nalazi se također u blizini u blizini autobuske stanice, Stari zatvor. Jeste. Jusovača, ne znam, trebao da se napravi kreativni hub, koliko sam upućen. I Jusovača kao objekat bi trebalo zaista, jer je, mislim, tužna je i tragična istorija Jusovača. Jeste, to je. Ja negdje volim da kažem, mijenjao je vlasnike, ali ne i namjenu. Jer kako je ko dolazio, sve do kraja Drugog svjetskog rata, tako su tu mučeni i ubijani ljudi. Kazamat, tako je. I to zaista zaslužuje adekvatno tretiranje u smislu da makar u počast svim tim ljudima tamo koji su izgubili život, bude mjesto okupljanja kvalitetnih ljudi, umjetnika, na kraju krajeva da bude mjesto savjetovalište u bilo kojem smislu, mjesto okupljanja. Mislim da ga tako i treba tretirati, kao što je se krenulo u priču. Tužno je da stoji onako, jer bi on dao još jedan kvalitet Podgorici, jer bi se onda mogao povezati sa Banjom, mogao bi se povezati sa Karverom i tako dalje. Znači malo je sve raštrkano po Podgorici, ono što mi kažemo, i onda ne možemo se sve obići. Ne smijemo zaboraviti, imamo zimski dvorac Kralja Nikole, koji je na jednoj fantastičnoj poziciji, u kojem uvijek ima šta da se vidi, imate konstantno različite izložbe savremene umjetnosti i onako lijep je prostor, podsjeća na tu Podgoricu, na Kruševu glavicu, na tu Podgoricu koja nekad nije imala ništa u okolini preko Morača. Samo taj jedini dvorac tu. Vezirov most također, nekako isto most sa pričom, pa i onaj mali most koji vodi ispod onog sad već nadvožnjaka iznad Banje, mnogi Podgoričani su se ljutili. Kapadžića most. Tako je, bio je mali mostić koji jednostavno je, samo je prerađen u moderni novi most. Niko nije vodio računa da taj most vjekovima stari, da treba da ostati, samo ga restaurirati u takvom stanju kakav jest. Pa to je negdje, moramo imati sluha za sve ono što je bilo u Podgorici. Ovo što smo pomenuli sad za Vezirov most, pa čak i za Kapadžića most, pa čak i za most princeze, odnosno kneginje Milene ili princeze Ksenije, sad baš, on je također razrušen u Drugom svjetskom ratu, sjetit ću se vjerovatno do kraja emisije o tačnog naziva. Moramo imati, ako ništa drugo, makar jedan podsjetnik sa starim fotografijama. To je ono što bi za početak bilo dobro. Znači da imamo, na primjer, na Vezirovom mostu
kako je izgledao Vezirov most i zašto se zvao Vezirov most. Pa nismo one skokove koji su bili kao u Mostaru turistička atrakcija, to je bila jako posvećena manifestacija. Jednostavno je prestala da se održava. Pa eto, mi smo majstori da dosta urušimo stvari, čak i taj podgorički maraton više nema tu popularnost koju je imao, pa ni skokovi u vodi, pa eto je Morača idealna i za kajak trke i moramo prosto da shvatimo da svi ti događaji stavljaju na mapu Podgoricu nekih dešavanja i da ljudi dolaze inspirisani time da posjete. Jer nije maraton samo da se dođe i da istrči, nego ljudi koji će, ako je taj maraton popularan, i ako, na primjer, evo napravio, sad se pokušava jedan Millennium Run napraviti malo drugačiji i tako da. Ako ljudi dođu, oni će da kupe turistički paket, pa će da ostanu 2-3 dana tu i tako dalje i tako dalje. Tako da sve to ima svoje. Nego da se mi vratimo na rutu. Jeste, pa evo, sigurno, kažem, sad već ima i nekih modernijih objekata koji sigurno su moderne arhitekture, su dio te vaše priče. Pa eto, u tu ponudu, naravno, svi moderni spomenici, jel? Od spomenika Puškinu, Kralji Nikole, Josipu Brozu Titu, Vladimiru Visockom koji je jako interesantan, jako ta interesantna konekcija između ruskog pjesnika i Crne Gore i imate prosto neku priču kako je on posjećivao zemlju, koliko je puta boravio, gdje je sve boravio, čak i u jednoj pjesmi o Crnogorcima, ja mislim, rekao mnogo više i bolje nego ljudi koji žive ovdje. Bio je zaljubljen u tu zemlju, bio je jedan veliki pjesnik i veliki stvaralac, onda o Puškinu ne treba trošiti riječi, pa onda kompleks naših spomenika na trgu, pa Marko Miljanov pored zgrade opštine kao prvi upravnik Podgorice, sve su to elementi koje treba uvezati. Naravno, ne treba zanemariti ni modernu, ni socijalističku arhitekturu. Ja sam par puta imao specijalne zahtjeve da provedem Podgoricu kroz prizmu socijalističke arhitekture. Pa smo išli u blok 5, pa smo išli preko Morače da objasnimo sva ona naselja, kako su građena, ko su bili arhitekte, pa smo obišli sve interesantnije tačke od zgrade predsjedništva, odnosno kompleksa zgrada predsjedništva, kako se nekad zvalo, danas su tu Skupština, predsjednik i Ministarstvo financija, preko pošte, hotela, sada Hilton, nekadašnjeg Crne Gore, zgrade Centralne banke, kliničkog centra, sportskog centra. Sad kad bi krenuo da nabrajam i onda sad neko dođe i kaže nije komunizam i socijalizam, nisu ništa ostavili. A svi ti objekti su danas zapravo glavni stub Podgorice u svim elementima, od zdravstva, sporta, političkih institucija, i samo se zgrada vlade promijenila. Jeste, pitanje je samo šta se napravilo posle tog vremena, to ovako, uglavnom su to blokovi zgrada i nekih ovako, dosta se Podgorica proširila, ona je bila projektovana kao grad od 60.000 stanovnika, 70 maksimum, rasla je i logično je bilo se i šire bulevari, i kvartovi, i okolna naselja, i zaista, i meni koji sam ovdje, što se kaže, decenijama i uđem u neke dijelove grada pa se zbunim šta se desilo, jer znam da je tu bilo recimo samo livade ili samo brdo, sad su tu sve kuće na kuću i uglavnom shvatam da je to nešto što čini zaista Podgoricu možda i većom nego što mi sami znamo trenutno po statističkim podacima. Sigurno i vjerski turizam na neki način je zastupljen dosta u našoj, da kažem, u Crnoj Gori, ali u Podgorici imamo dosta tih, da kažem, sakralnih objekata imamo. Ovo sam samo htio nadovezati na priču vezanu za arhitekturu. Ono od čega treba da budemo svjesni, a mislim da trebaju biti svjesni i arhitekte koje odlučuju o svemu, a to je da je Podgorica uz Mostar najtopliji grad bivše Jugoslavije i da nije socijalistička arhitektura tek onako tretirala Podgoricu sa puno zelenila. Na taj način utičemo da se
ti mjeseci da se toplota ili taj subjektivan osjećaj koji imate smanji. Nije isto sad gledati ova moderna naselja od City kvarta preko starog aerodroma i tako dalje, gdje prosto kad izađete 7-8 sati nemate šta da udišate, jer je samo beton tu ispred vas. I to je nešto što se definitivno mora zaustaviti u daljem razvoju Podgorice i da se mora Podgorica urbanistički bolje tretirati. Imamo tu sreću da taj socijalistički dio arhitekture će ostati netaknut. To je srž, posebno blok 5, ja to smatram jednim od možda i najreprezentativnijih primjera socijalističke arhitekture u bivšoj Jugoslaviji. I stvarno, čak i nije do kraja ispoštovano. Tamo čitao sam šta je pričao Bojović i šta su pričali projektanti, kako je trebalo to da izgleda. To je trebalo biti i mnogo veće i još malo ljepše nego što je sada. I onako ga smatramo jednim idealnim mjestom za život. I arhitekte iz inostranstva koje razumiju se u brutalizam i socijalizam i tekako cijene to i dolaze i to da vide kao reprezentativni primjer. Na primjer u Bukureštu sada svi stanovnici Bukurešta žele da kupe stanove u socijalističkim zgradama. Zašto? Zato što je bila gradnja bolja izolacija, prostrani su, tretirani su mnogo bolje kao prostor za život nego što je to danas. Danas imate jednosoban stan 42 kvadrata, to tada niste imali. Znači to je bilo 50 plus. Pa imate, ne znam, trosoban stan 70 kvadrata. Svaki trosoban stan u vrijeme socijalističke arhitekture je bio 105 plus i tako dalje. Znači to su neki elementi koji su onako interesantni i na primjer kroz dekoraciju fasada, konzervaciju, svaki od tih objekata se može sačuvati. Bilo bi žalosno da pustimo da propane taj dio Podgorice. Jer ja ga onako smatram kvalitetom. Ja mislim da su zaista, evo i ja čujem ne u Bukureštu nego u Podgoricu i ljudi koji žele kupe stane izuzetno se traže u tom starom dijelu Podgorice, u tim vojnim zgradama, u tim zgradama preko Morače. On zaista nekako potražnja za tim stanovima je velika. A pomenuli ste i to zelenilo, mislim da su podaci govorili da su Sombor i tadašnji Titograd najzeleniji gradovi u tadašnjoj Jugoslaviji. To je upravo potkrepljuje ovu priču koju ste rekli, paralelu između Mostara i Podgorice i te gradnje i naravno prije svega vođenje računa da bude što više zelenila. Sad sigurno da ima dosta toga što bi moglo da se uradi u Podgorici, ali nam nedostaju možda malo i onih turističkih autobusa, ali baš specijalizovanih kao što vidimo u nekim turističkim centrima koje recimo mogu ljudi s otvorenih krovova da razgledaju Podgoricu. Nije toliko ona velika da bi sad imalo potreba, ali opet obzirom na recimo Duklju, na neka druga idatišta, može biti interesantno i takve neke, da kažem, podrška neka turističkim radnicima. To može, to se apsolutno slažem, ali s obzirom da kao neko ko dolazi iz turizma, ja uvijek gledam to da je to komercijalna aktivnost koja treba da donese i određen profit. Za sada ne postoji dovoljan broj turista koji posjećuje Podgoricu koji može da održivi takav biznis. Može uz podršku možda glavnog grada ili države, dok se ne popularizuje i ne valorizuje ta usluga. Ali za sada mislim da prosto iz ugla komercijalno, kao ideja, to je fantastično. Mi imamo to u Kotoru, Kotor Perast Risan, hop on, hop off, oni autobusi sa otvorenim krovom. To je sjajno, to imamo u svim većim gradovima, ali mislim da Podgorica za sad nema dovoljan broj turista gdje bi postojao idealno. Jer vi na hop on, hop off principu morate da imate dnevne linije sa određenim jasnim polascima i kada on kupi kartu da on zna zagarantovano da će poći, a vama se ne isplati, na primjer, ako prodate danas 5 karata. I to su na primjer, u tehničkom smislu neki nedostaci koji koče potpunu implementaciju svih tih turističkih elemenata u Podgorici.
Evo, ulazimo u finiš emisije, nekako bih volio da što više toga kažemo i evo, otprilike i o Podgorici, i rekli smo dosta i o starim vremenima i modernoj arhitekturi, ali sigurno da sad je mnogo značajno što otvara se otvoren autoput i sigurno da skraćuje tu rutu između Planine i Podgorice. Podgorica je svakako blizu mora. Da li bi mi možda kao grad uz neku dobru reklamu mogli malo što da kažemo onako da ukrademo turista ljudima sa Primorja, da oni više budu smješteni u Podgorici, a da im recimo to bude centrala, da onda šetaju malo prije podne more, poslije podne uz dobru organizaciju Planinu, da bi to možda i njima donijelo bolji, da kažem, taj finansijski efekt. Moja vizija razvoja Podgorice kao turističke destinacije jeste da mora da se bazira na ovome što ste rekli, city break destinacije. Podgorica ima nešto što nemaju gradovi na Primorju i gradovi na sjeveru, a to je geografska pozicija. Znači, ona je na idealnoj poziciji ako želite da istražite zemlju produženo vikendu. Tipa 4 dana. Došli ste u petak, idete u ponedjeljak. Imate let, imamo aerodrom, ili dostupni smo kolima bližim destinacijama i fokusirate se na Podgoricu koja je pristupačnija cijenama, koja ima dobru ponudu hotela, dobru ponudu restorana, u tom smislu smještaje hrane i piće, a sve vam je na dohvat ruke u roku od 2 sata. I onako idealno isplanirate svoja 4 dana, čak i jedan dan možete da provedete na teritoriji Podgorice, gdje možete od Duklje, Meduna, Šipčanika, Skadarskog jezera, lokalnih vinarija, na 40 minuta je manastir Ostrog, na pola sata je Cetinje, na sat vremena je Budva, na sat i 30 Kotor, na 2 sata Žabljak. To je jedna fantastična pozicija koju bi bilo žalosno ne iskoristiti i upravo kroz promotivne aktivnosti plasirati tu informaciju. Ne dolazite vi u Podgoricu zato što je to najbolja turistička destinacija, nego zato što je to najbolja baza za vas da posjetite jednu predivnu zemlju kao što je Crna Gora. Eto, sigurno da će turisti prepoznati ako to mi budemo na pravi način uradili i lansirali, što se kaže, ali imamo mi potencijala od onog speološkog turizma, što kažu, kada bi se malo te naše pećine, kojih imamo puno, kao što je urađeno s Lipskom, kao što će uskoro biti sa Đalovića pećinom, i te stvari kad malo valorizujemo, imamo tu na nadomak Podgorice Megaru ili Magaru, kako je ko već zove ovdje u Podgorici. Ja sam jednom imao priliku zaista da uđem i u najtoplijem danu, možda u Podgorici te godine oko 41 stepen, mislim da je tamo i zimi i ljeti konstantno temperatura oko 19 stepeni, da je po tome jedna od posebno, ovako da kažem, nekih mjesta koja su karakteristična, da ih nema puno, možda još jedno u Evropi. Ne, to je sjajno, kad imate takav diverzitet na jednom prostoru, to je fantastično, jer ponuda se upravo gradi na diverzitetu svega onoga što vi imate. A Crna Gora i sama Podgorica je prebogata sa tim, ne mogu reći bogata, nego prebogata, jer na tako malom prostoru imati toliku raznolikost, nema puno zemalja. Imate izlaz na more, imate mogućnost da skijate. Imate centralni dio gdje krase fantastične doline, rijeke i najveće jezero na Balkanu. I bilo bi onako nekako i nezahvalno s naše strane kada taj potencijal ne bi iskoristili, s obzirom da nismo industrijska zemlja, da smo zemlja koja se odlučila da razvija turizam, da smo vidjeli da je turizam ranjiv, ali da se isto tako vrlo brzo oporavlja i da naravno moramo da njegujemo ovdje stabilnost prije svega kao destinacija, da bi mogli da razvijamo turizam u pravom smislu. Pa evo, sigurno da, ja kažem, mislio sam da, i ja sam razmišljao šta to vodič, ja možda priča o Podgorici možda sat ili 2, to je nemoguće, ali sad vidim da mi fali vremena i da mi nekako emisija protekla ono što kaže kao minut i da ću izgleda morati opet da pravimo neku zanimljivu priču sa vama. Hvala što ste bili gost Titograd radio emisije Radio Katalog. Siguran sam da će i vaš posao na ovaj način biti promovisan i da je dobro da mi znamo da u našem gradu, kao i u drugim velikim gradovima, turisti ne lutaju, već imaju ljude koji im pokažu to što je najbolje i najljepše u našem gradu.
Bilo mi je zadovoljstvo biti ovdje u ovom studiju i hvala vam puno na pozivu i nadam se eto da smo makar malo doprijeli do toga, do ljudi, naših komšija, da malo osvrnemo se oko sebe, pogledamo, ima ponešto skriveno za vidjeti. Tako je, uvijek gdje god se okrenemo vidimo neki lijep kutak, zato smo se odlučili da radimo emisiju Turistički radio katalog. Za 7 dana smo opet tu i kažem, pronalazite nešto novo, kako reče Dušan, uvijek negdje oko nas postoji neko mjesto u koje ćemo se zaljubiti i koje ćemo, eto, ne možda kao turistički vodiči, već kao dobre i komšije i prijatelje pokazati nekom drugom. Za 7 dana smo opet tu, hvala. Turistički radio katalog. Ja bih na prvom mjestu preporučila panoramsku rutu, dormitorski prsten. Tradicionalni način života u ovoj oblasti je nešto što želimo da podijelimo sa drugima. Nakon dobijanja ove licence nadam se da ću se baviti turizmom. Mislim da ću biti jako dobar vodič i animator prije svega. Kada god odlučite da posjetite Žablja, priroda vas neće ostaviti ravnodušni. Ovaj projekat je podržan iz Fonda Agencije za elektronske medije za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija.